National Vice President ke National People's Party NPP ubah Preston Tensong ulang bagi bertemu ban pendu ik Memorandum of Understanding MOU penbejput pedeng gejala Meghalaya bat Assam kidai Mandiri. Kani kecik untuk ubah Preston kalau persya ik All India Trinamool Congress AITC kepada Dangshen berpelaj ik top kikular election jongka kelabu ik amat ban pendu ik MOU penbejput. Haba kerana kecing yalang yalap election nak benda ubah Kennedy C. Krim kertong ke NPP na moplang menakar Frederick Kuala Lengkot Arjar Fly ubah Preston ulang bernadu usnam Arjar Lai ulah donak sorkar bat bunsian la persyang bani kerana kam penbejput. Hendai syukur tang status quo bat daya sorkar hak kecing yalam ke NPP salah ban simkia yakni ke benta. The boundary issue ngada do Arjar Lai ngadon nak sorkar ngajop MLA. Bat bodsen ngalek ia banya senar rekat bat uji berita mensua. Banya lecong meeting bani keren ia uput saudong ke Meghalaya bat ke Assam. Kabakut kalau ngiong betang kawai. Maintain status quo. Kata ke status quo kelak-kelak kasih. Ke status quo ngadkelak kasih mga kamut. Sebenarnya sebenarnya sedang ledui. Sedang ledui. Bat mana bayap? Yap kifat bak jong kejelah Meghalaya jong ni. Hendai mangingi ongi simpi kakap. Anilah simpi ngo UTMC na yung hakata ka manifesto jong ki baladaw patba ka Meghalaya unjet iya ka TNC hanangin pendu no iya ka MOU tangata labiang ko TNC baik sisik ke pinumyo unong no madot banong bagi scrap iya ka MOU kan mau bah patba ka Meghalaya Gidai ki Mandiri. Gidai ki Mandiri ngade tu ini. Hidup nem bahak ka kejela Meghalaya jungi ka size jongka ka don arpo hajar raspa 100 kilometer. Arpo hajar raspa 100 kilometer. Hakane ka face ka number 1 ka Bamangi. Ia penbaik, ia onong katra square kilometer. Ia kata kami ia onong keren. Kata kata dia baik. Kimtip ukon rat operaston ude hana deki hajar square kilometer sasam. Tapi kolok tu ia keren. Jaj bau kelik ubuyo ai. Uni unong ngelam ulang beladon kibla ajumut ban bu CST ni pengat khajanai ka ktien namar kijing syak keno bebuncaj ke sarkar MDA badong la rale kumta kin kham tiang bat laj ke krenmon don way program ba sethi sai bursla ong ko badu presun ani bijok yang sisen to sole no kawe katam ngong kai kata kam ani bisi jar biang ya ka ktien ro bu GST no sintak sa Lep cintak seketin ngatai kini tenglot. Jad bakal cintak keren kat pamon. Teng ngasudai baik kata. Kau boleh kekulang yang baru. Long live Meghalaya and long live NPP.